Oh. Saudara-saudara dari Pekanbaru, Ya. salam nak Jinak B. Oke, 87. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Bismania. Jumpa lagi bersama saya Minas Bus Channel. Kali ini kita kedatangan tamu dari Jawa itu ya, Pandawa 87. Jalan-jalan nih ke kota Pekanbaru ya. Dia akan menuju Dumai. Jangan lupa ikuti video saya terus, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga kita sehat selalu, amin. Selamat menyaksikan, terima kasih. Feel like a dynamite, ready to explore right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. Mercedes-Benz OH 1626 Sleeper Suite. Nah, ini dia. Akan jumpa dengan pemain antar lintas. Ini ya. Ada I've been flying from town to town. apa antik sedikit BMT OH ya. Pemain Aceh, Medan, Jakarta, Solo menuju Pulau Jawa. Ini spot. Ini adalah Sleeper Suite. Sleeper Suite. Heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Nah, Om. Hati-hati di jalannya, Om. Siap. Nah, semoga lancar perjalanan Abang. Iya. Saudara-saudara dari Pekanbaru, Ya, selamat datang Pekanbaru dan melanjutkan di perjalanan ke Dumai. salam nak Jinak B. Hah? Salam nak Jinak B. Oke, Om. 87. 87 Pandawa. Oke. Abang, oke, Bang. Bus ini disewa oleh PT Jasa Marga dari Pulau Jawa ya. Ini suara anak bapak itu, Pak. Yang menyewa ada Pak Agus namanya. Busnya berapa bangku, Bang? Berarti
20 bangku ya. Kamar mandi satu. Kamar mandi satu. Ada tempat duduk buat buat yang Buat supir ada juga tempat tidur belakang. Mantap. Berarti dalam rombongan ada acara apa, Bang? Nikahan saudara di Dumai. Kakak saya. Oh, kakak abang di Dumai? Iya. Iya, Bang. Oh, kakak abang. Nikah sama orang Dumai. Kakak saya asli Jakarta. Iya ya. Mantap lah. Semoga lancar perjalanan, Bang. Amin. Ya kan? Udah 32 jam ya. Udah 32 jam berjalan. Iya. Oh, ngiri juga ya. Mampir Mantap. Palembang sebentar gue. Ke Palembang semalam. Di Jambi lama juga semalam ya. Enggak semalam, sama kayak gini. Palembang cuma makan, jalan lagi. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fear I weighed the person you are.